third one. Cut. Project ezibiri ziterwa mu nkola istongore cha Nexus Green obwe haterwe mu MPH Ministry y'ebyamaizi n'obuhangwa bwensi MPH zirwingana akahumbi kamwe n'obutonyezi munana n'ekigendererwa eky'okubutuura omutindo omurungi gw'amaizi amayonjo agarukozesebwa abantu ba butosha. Abaturage ombicweka byombi batwire ne batambura kilometers zirikuhingura 10 okusherura amaizi marungi kandi mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Hoima Uthman Mugisa Mubaraka yashoborera ku project eji ya tanka ya lita kashanjo erkwija kuheraho okusya amaizi omu town council yona na nebyaro ebyehinguririzeho sivingira amaizi kuruga mu Nexus Green abutaganira ngombeka egakwasa district amaizi gakyarusura ali tuwena solar gali ga solar powered aliyo solar panels 20 then ganu gakigorovya tuino solar panels 50 kuba nigajja ku benefitinga abantu ko expecting amaizi ganu kuba nikakavaringa kigorovya town council yona apokuba capacity yago eri ya 7000 liters etanka kanda kukusakwa nikakora mu town council ekiro kyona yashaba abantu babutosha ngu amaizi aga bagarinde nkerisho lyabo bagakozeseje kandi yashaba ministry y'ebyamaizi okurebeka ngu yagumzamu project eji okugisya mu town council yona okubasa kwisyaza tapu omu maka ga Brumonto tago ngo amaizi gante kakayikire mbuli kichweka so tutasikingire umbrella ina kumekinga sure ngu tutagenzere mu sub counties magombora gandi abantu mu igombora lino mu town council buli yeka ebefunira amaizi nikyo kimunaga kyarusura tugambire gatakagenze mbyale bindi geina kumekinga sure ngu omo hona batakona bagafunire kandi okusaga access. Kato Timothy ori engineer wa ministry y'ebyamaizi n'ebyobuhangwa bwensi yahamyango project eji neja kuhangwisibwa okuhika omurubura kashonda akakigorobya town council kandi ngo project eji obwambwenu nemaraho kilomita 1 erukurebererwa ab'ekitongole kya Umbrella Midwest agisawo n'omulamwa miramwa gyali ebiri kusokera ddala kwongera kubunjibwa amazzi mu kitundu kino kya Kigorobya sub county ne town council era project eno ejja kukavera ngemu mu coverage y'abantu naye tugikwasiza Umbrella Midwest egenda okugitandikanga ogimanaginga mu nsonga eyo era tubadde handing over bakiriza ne bagamba bagenda kola extensions abagobora omu project eji basimu bwebembezi bwa district ya Hoima hamwe na government okubasyaho amaizi marungi aba batebyane na kunyamwingi eyibatwire ne barabamo okusherura amaizi marungi gamayonjo abo kubanywa side yange kayina ikule ekyoma omudimu baitu neiba waitu yatuhakana yo gato achamu bwire bayikana abataka basarauki basamudimogo baguihawo bali nabyo ndo anaona garuka kuyamwa itukunu kantu bamulekerize be kumaisa maizi ganu gatuyambire muno twakani babona wa maizi kubagatito baitu baize batugazia abantu baitu bakunywa maizi kurunkana abana baitu obutanuka bwingwe ni bachiwanganze ngudo baitu ati wintu bakiachwanganze ngudo ni nyongera okusima chama na LC5 nyoro kadiri junior abukutulo bingira amaizi gano kuji mukyalo kyaitu ebrari amaizi marungi kisigire kiriye kizibu kihango omyanya eyebyaro om district ya Hoima gasha kwa gad asaba habwata ya West